Yes, reka nizere ko umeze neza rero ukomeje kubana n'inyungura magambo official. Niba bitari no kugenda neza ihangane, nyine bibaho, hari igihe byanga ariko mukanya wenda biragenda neza cyangwa nejo, ariko ubakakanya nta magambo menshi mfite, ntago ndi busuhuza abantu, mwihangane uwo mwanya ntawo kubera ko amakuru mfite arashyushye kandi aramutse ahoze twaba turi guhomba cyane muri aya masaha. Rero amakuru ndi kuvana muri Kongo, amakuru ndi kuvana Rubero, amakuru ndi kuvana Rucuru, amakuru ndi gukura mu bayobozi ba Kongo, amakuru ari kuva muri M23, amakuru ari kuva mu bitangazamakuru byandikira hano hakurya i Kongo, amakuru mashyashya, urugamba ndi kurukurikirana A a Z, buri ntambwe bari kujya bahita bampereza notification bakambwira bati tugeza hanga ya muti byifashe gute. Rero mu masaha yashize nko mu masaa 6 hari imirwano hagati ya M23 bari bageze mu gace ka Luofu na Matembe, ni FARDC nabo bafatanyije, no kuvuga ngo FARDC zo ni ingabo za Kongo, icyo tukiziranyeho, hakaba na za ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro za SADC bazita SAMIDRC, hakaba na Wazalendo. Abo nibo bafatanya rero bahanganya n'umutwe umwe wa M23. Abasirikare ba M23 rero bongeye kwataka ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo, nabo bafatanyije aribo Wazalendo na ya SAMIDRC, baragorana bararwana rwose, bagerageza kwigarurira uduce FARDC yari maze iminsi yari yigaruriye. Twari twaramaze gufatwa na Kongo, ubu ngubu M23 yamaze kudufata. Byabaye rero kuri uyu wa kane, amakuru dukura ku witwa Lieutenant Regan Mbuyi, akaba umuvugizi wa batayo y'amajyaruguru, ditangaje ko imirwano ikomereje muri Ruofu na Matembe. Yavuze ko ngo abasirikare bakomeje koherezwa ku mirongo y'urugamba, nubwo ngo bakomeje gufatwa bugwate n'intare za Sarambwe. Ati umwanzi yagarutse kwataka uduce twari twarigaruriwe, ati turi kugerageza kumusubiza, atariko ibintu ni hatari. Ati ubwo yagezaga imbwirwa ruhame ku baturage ejo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi avuga ijambo nyine rya leta yaba yageneye abaturage, yaravuze ngo ko habayeho ngo urugamba rudakanganye rworoheje ngo hagati y'ingabo za leta na M23, aho ingabo za leta zabaga zifatanyije nyine nk'ibisanzwe na Wazalendo ndetse n'ingabo za SADC ziri mu butumwa bw'amahoro SAMIDRC na za zindi zaturutse i Burundi. Birumvikana icyo gihe ngo hafashwe n'umunota umwe wo kunamira abasirikare baguye muri iyo mirwano. Nubwo yavuga ko ari urugamba rudakanganye ariko rwaguyeho abantu, abanyapolitike nyine hari imvugo bakoresha ukumva boroheje ibintu kandi nyamara biba binababaje. Iryo jambo ryaciye no kuri televiziyo. Bibaye rero mu gihe habura iminsi mikeya cyane, kubera ko ngira ngo ni nk'iminsi 2 kwa gatatu bagahita bahura ku itariki 15 rero kuboza hazaba ibiganiro i Rwanda. Perezida w'u Rwanda, Perezida Paul Kagame nyakubahwa, azaba ari kumwe na Lourenço Joao wa Angola ndetse na Tshisekedi kugira ngo bongere baganire ku bijyanye no kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru rero ya nonaha, iyi notification ije aricyo ivuga ku kibuga cy'imirwano. Sasa ahangaha ubu ngobo bari kurwanira hitwa Rubero, ngo ingabo za leta na M23 rero i Rubero ngo bari guhanganira kwigarurira agace ka Kasenge. Ni ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ngo ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo birukane inyeshyamba za M23 mu gace ka Kasenge gaherere mu birometero 60 by'ibura uvuye i Rubero, muri centre ya Rubero, aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi rero biri guturuka mu mirwano yatangiye kare mu gitondo cyo kuri uyu wa kane kugeza n'ubu bakirwana hagati y'ingabo ziyise ngo izindahemuka n'inyeshyamba zo bafatanya za FDLR na Wazalendo kugenzura, ngo barashaka kugenzura kara gace. Inyeshyamba za M23 zahisemo rero zisanzwe ubundi ziyobora uyu mujyi wa Kasenge, ariko agace kamwe kakaba ka FARDC.
uyu munsi zagabye rero igitero ku ngabo za FARDC zishaka ko nyine M23 irashaka ko iyo Kasenge yose uwo mujyi wose iba ari wo gukontorora aho kugira ngo itware igice kimwe na FARDC ikindi. Ku ruhande rumwe FARDC irashaka kwirukana M23 Kasenge mu gihe inyeshyamba za M23 nazo zishaka noneho guhita zibakuramo burundu. Kugenzura Kasenge rero bifite akamaro kanini kuko hari abantu bari kuvuga ko ngo ariho hantu haba inzira zo kugera kuri komine yo mu cyaro ya Kirumba ikiri mu myigaragambyo. Kuwa gatatu nyuma ya saa sita ejo hashize mu gihe cy'imirwano mishya umujyi wa Ruofu wari wigaruriwe na M23 mbere yuko FARDC iwugarura ku kindi gitero yagabye noneho yongeyemo umunyu yongeyeho umwoto yashyizemo roviri. Muri iki gitondo rero Ruofu yakomeje kugenzurwa n'ingabo za FARDC ariko ubu tuvugana M23 yamaze gukaba. Bavuga ko nta ntambara yari yongeye kuba kuri uru ruhande ariko mu kanya gatoya ituze rirashize. Ntago ibintu byoroshye. Abashinzwe umutekano bavuga ko ibyago byo kwintambara bikomeze muri Ruofu no mu midugudu ikurikijeho bikomeje kuba byinshi. Mu by'ukuri FARDC n'inyeshyamba za M23 bavuga ko ngo zishyigikiwe n'u Rwanda zikomeje imirwano. Ni umunsi wa 11 zikurikirana mu majyepfo y'ubutaka bwa Rubero y'agace ka Rubero. Nibura abantu 5 rero bamaze gupfa abandi bimuwe nyuma y'iyi mirwano iri kubera hagati y'iyi mitwe yombi mu gace noneho ka Kambare. Kuri uyu wa kane tariki ya 12 Ukuboza byibuze baravuga ko abantu 5 bapfuye abandi bakahunga bakava mu byabo nyuma y'imirwano yabereye mu karere ka Kambare ni muri Maniema. Minisitiri w'ubutegetsi bw'intara Tailo Lowamo Selemani atanga amakuru yavuze ko isuzuma ry'agateganyo rivuga ko uko byagenda kose ibyo bari kubona bihangayikishije ngo umutekano waho uragenda urushaho kwangirika nyuma y'imirwano yabaye rero mu hagati ya leta ndetse n'uyu mutwe wa M23. Rimwe muri ayo matsinda rero bavuga ko rishyigikiwe n'izindi nyeshyamba zitwa Yakatuma zo mu majyepfo ya Kivu, irindi ngo rigashyirwaho mu murenge wa Babuyu. Tailo Lawamo Selemani yijeje guverinoma y'iyi ntara, ubuyobozi bw'intara avuga ko bamaze gufata ingamba zo kugarura ubutegetsi muri leta no kurinda umutekano w'abasivile muri iyi mfuruka y'igihugu hakurya hariya nyine muri Maniema. Yavuze ko ahangayikishijwe no kubona imirwano hagati y'iyi mitwe yombi ikomeje, agatinya ko nanone umubare w'abagenda bahunga n'abicwa ushobora kwiyongera. Yavuze ko ahangayikishijwe rwose n'ibyo bintu. Ati ikintengushye cyane nuko no muri iki gitondo kuri uyu wa kane twibwiraga ko imirwano yari yacitse yagiye, atari ko kuri uyu mugoroba baratwatatse. Ati ubwo rero ntabwo tuzatungurwa no kumenya ko twatakaje ubuzima bw'abantu bacu kandi imibare igenda yiyongera. Avuga ko yamaze kuvugana n'umuyobozi mukuru w'ingabo za gisirikare wo muri ako gace mu minsi wahayoboraga mu minsi ishize. Tailo Lawamo Selemani yongeye ati dusezeranyije abaturage kohereza abantu kugira ngo bagarure umutekano muri ako gace, batekane neza mu turere two mu majyepfo twiganjemo imitwe yitwaje intwaro irimo na Wazalendo ngo niho ibiri cyane. Reka ibi tubireke twigire mu mahanga ya kure, naho mbamenereho kubwino mba ndi kubona akakanya makuru bari kuza ni mashyashya. Ariko se mana yanjye ubu wasanga utarakanda subscribe, waburi kumpombye cyane nawe waburi guhomba. Amakuru nkaya wayakura he? Nibura abantu 28 bishwe nyuma y'uko Israel igabye ibitero mu karere ka Gaza, kandi yateye ibitero byo mu kirere indege hejuru. Ni kimwe mu bitero rero cyo cyasenye inzu mu nkambi y'impunzi ya Nuzeyirati, ndetse ibindi bitero byagabwe muri iri joro rishyira kuwa kane cyasenye inzu mu nkambi y'impunzi ya Nuzeyirati
bivuga ko ari ku bitaro bya Al-Aqsa ari naho inkomere zajyanywe. Abashinzwe ubuzima muri Palestine bavuga ko mu bishwe harimo abana 7 n'umugore umwe. Ibibazo. Ibindi bitero 2 byo mu kirere byahitanye abantu 12 bari muri convoy ya komite z'abaturage aho bari bashinzwe gucunga umutekano w'imodoka z'abutabazi. Nabo bishwe nkuko byatangajwe n'umuvugizi w'umuryango urinda umutekano mu karere ka Gaza witwa Mohamed Basari. Abashinzwe umutekano 7 baguye mu gitero cyabereye i Rafa, ni mu gihe abandi 5 biciwe muri Khan Yunis. Muri Jordan rero y'uburengerazuba hari umuhungu nanone w'imyaka 10 yarashwe mu cyico, araswa n'ingabo za Israel mu cyo zisi igitero cy'iterabwoba kibasiye bisi yavaga ku nkombe y'uburengerazuba yerekeza i Jerusalem. Ishami rishinzwe ubutabazi rya Magen David Adom rivuga ko uyu mwana yazanwe mu bitaro aremerewe, arembye, ameze nabi nyuma yo kuraswa ejo kwa gatatu, akaba yapfuye mu rukera rwo kuri wa kane. Abandi bantu benshi bakomerekera muri iki gitero. Inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yemeje icyemezo cyo guhagarika imirwano muri Gaza. Mu yindi ntambwe ni inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yemeje icyemezo gisaba ko imirwano ihagarara vuba kandi nta shiti mu karere ka Gaza. Perezida w'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yitwa Philemon Yang avuga ko icyo cyemezo cyafashwe. Yavuze ati ibisabwa n'umuryango mpuzamahanga birasobanutse kandi birumvikana kandi birihutirwa nk'uko umuryango mpuzamahanga ubigaragaza mu myanzuro yemejwe n'iyi nama kuri iyi ntambara iri kubera muri Gaza. Isi irahagarara, iyi ntambara irahagarara. Benjamin Netanyahu uri hariya wigira no ku rugamba muri Syria ni hatari. Ngo bagaragara kandi mu mushinga bigaragara mu mushinga w'icyemezo cyatangajwe n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku ya 20 Ugushyingo. Bakaba barayikiriye amajwi 18 y'abawushyigikiye, ariko biza guhagarikwa n'uyu muryango kubera ko hagiye hazamo za birantega. Ngaya makuru rero ari kugenda tugeraho, amakuru angeraho nyarukira kunyungura amagambo official nyabagezaho. Wowe icyo usabwa ikorere subscribe kandi na like, nta kintu bigutwaye, nta muntu ubikwishyuza, hanyuma ukande no kukazogeraho ngaho notification igize tubibona amakuru akugeraho ubusesenguzi ngohereza, hanyuma witeka kurinde.